Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wendiga, omusaigo gunaziza, twebaza omulokozi. Ni Samson Omolo, mwenye dhambi ambaye Yesu alimwokoa mwaka wa 97, na huo mwaka nimetaja ndio Yesu alinena na moyo wangu nikiwa hali ya kugonjeka. Nakumbuka mwaka huo nikiwa hospitalini, na kuna jamaa ambaye tulikuwa naye mahali tulikaa, na alikuja akiwa ana maumivu sana, na akaanza kulia. Akilia, akitaja mke wake, akitaja watoto wake, akitaja jamii yake yote. Na hapo hapo akahaga vile alikuwa anasema. Na mimi vile sikuwa nimeokoka, nikaanza kuwaza moyoni mwangu. Nikasema, Mungu, kama ni kuenda, mimi nisiende kama huyu jamaa. Basi hiyo ilikuwa maombi yangu. Na baadaye Mungu aliniwezesha, nikatoka hospitali na nikaenda nyumbani. Na hata nikiwa hali ya kuugua, kwa sababu nilikuwa sasa sina ile nguvu ya kufanya kazi. Kwa maana nilikuwa nafanya kazi ya umanamba, ya kupanga magari na kulima. Sasa singeweza kufanya hayo yote kwa sababu nilikuwa naugua na nilikuwa na kidonda katika tumbo yangu ambaye walifanya operation. Na baadaye mwaka huo tarehe 25 ilikuwa Disemba, nikiwa kanisani, mnenaji alinena, na baada ya kunena nikasikia sauti kupitia wimbo ambaye ilikuwa inaimba, ninasikia kuitwa, ninasikia sauti yako. Na nilisikia sauti ya Mungu akiniita, akinena na moyo wangu, na nikatambua ya kwamba mimi nilikuwa mwenye dhambi ambaye alikuwa amehusika na mambo ya kukunywa pombe na hata kulala nje nikidanganya mke wangu ambaye ni dada ya kwamba ninaenda kazi. Na hata siku moja nikiwa nimerudi baada ya kazi, nikamdanganya ya kwamba ninaenda kufanya kazi ingine, na kumbe nilikuwa naenda kukutana na msichana. Basi nikiwa njiani nikienda, nikakutana na rafiki yangu ambaye alikuwa na baisikeli. Na huyu nikamuomba, nikamwambia kuna kitu nimesahau, nataka nirudi. Basi akanipa baisikeli yake, nikaanza kuenda naye. Na bahati mbaya nilipata ajali na hiyo baisikeli. Na hata baisikeli ilivunjika na hata singeweza kuenda, kwa maana tuliagana na msichana ya kwamba tunaenda kukutana. Basi mambo kama hayo ilifanya nipotelee kwa dhambi. Hata nakumbuka hata nikiwa shuleni nilikuwa nauza nguo za mama. Nikikuja after natafuta zile nguo nzuri nzuri katika sanduku lake, na nikirudi shuleni hiyo ndio ninapeana ndio nipate pesa ya kununua mkate. Basi dhambi ilinizunguka, lakini nashukuru huyu Yesu ambaye alinena na moyo wangu, nikakubali mimi ni mwenye dhambi, nikakubali kumfuata, nikakubali kutii sauti yake. Basi wakati niliokoka, mambo yangu ikaanza kuwa laini. Na ninakumbuka hata baada ya kuokoka mwaka wa 2001 nilipata kazi. Na hiyo kazi nilipata kwa ajili ya baada ya kuokoka. Mungu akaanza kunifungulia njia, na hata nikakuja hapa Nairobi kufanya kazi ambaye Mungu alinifungulia njia. Na hiyo naweza sema ilifanyika kwa sababu ya wokovu ambaye mimi mwenyewe nilikubali, mimi ni mwenye dhambi, nikaokoka,
nikabadilisha mwenendo wangu. Nashukuru huyu Yesu, sijafanya mema, sijatenda, hata sijafika, lakini naomba Mungu anisaidie nibaki katika ushirika ambaye ni kati yangu na Yesu, kwa sababu yeye ndio aliniita. Sio ushirika ambaye ni kati yangu na ndugu ama na dada, ni kati yangu na Yesu ambaye aliniokoa, akafungua njia yangu, na hiyo ndio maombi yangu hadi sasa. Nikitubu kwa yale ambaye mwovu Shetani analeta katika maisha yangu. Kuna mambo mengi ambaye mwovu Shetani analeta katika maisha ya muongofu, na hiyo akileta hivyo, mimi natazama msalaba, na damu iliyotiririka msalabani inaniosha na ninaanza mwendo mpya. Sijakamilika, lakini nangoja ile siku ambaye nitamaliza mwendo ili nipate yale ambaye ilifanya Yesu anishike.